ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилооти навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. Дар студия Дилафрӯз Комилзода. дар маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2022 оид ба ҷараёни иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 дар хусуси тадбирҳои иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва як зумра масъалаҳои муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. Аз ҷараёни маҷлиси ҳукумати мамлакат ҳамкоронамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузориш медиҳанд. 29 декабр таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис дар бораи нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи якуми соли 2022 оид ба ҷараёни иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 ва дар хусуси тадбирҳои иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бюҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 шахсони масъул ҳисобот доданд. аъзои ҳукумати мамлакат лоиҳаҳои як қатор қонунҳо аз ҷумла оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи истеҳсолоти иҷро, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ва оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси мурофиавии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси мурофиаи ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани иловаҳо ба кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳиро муҳокима карда барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол намуданд. дар кори маҷлиси ҳукумати кишвар масъалаҳо дар бораи пешниҳоди маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Шаҳри Нав оид ба иваз намудани номи баъзе маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи Шаҳри Нав, дар бораи барномаи таълим дар соҳаи ҳуқуқи инсон барои солҳои 2022-2026, дар бораи барномаи миллии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, дар бораи барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 ва дар бораи барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026 муҳокима карда шуд. баъди баррасии масъалаҳои рӯзномаи маҷлиси ҳукумати кишвар, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумати мамлакат, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, роҳбарияти вазорату идораҳои давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ кардани нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолияти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар соли 2021, инчунин иҷрои вазифаҳои нав дар соли 2022 дастуру супоришҳои мушаххас доданд.
موافق لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر الهه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید 20 اپریل روز کارمندان مقامات عدلیه و 26 ایول روز کارمندان مقامات اجرای جزای جنایتی معین کرده شده است. این نکته در جلسه نوبتی اجلاسی سوم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم که امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان محمد طاهر زاکرزاده برگزار گردید ذکر شد. در جلسه وکیلان مجلس نمایندگان لایحه قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییرات به قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره حکومت جمهوری تاجیکستان، سازشنامه سرمایه‌گذاری میان حکومت جمهوری تاجیکستان و جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه مشترک زرافشان آید به کارکرد مجموعه کانهای ترار، جیلو و بنیاد کارخانه متالورژی برای برآوریش مجموعه طلا و مس توسط اکسید کنی فشرده از خاکه‌های بایگردانیده شده طلا و مس در شهر پنجکент ولایت سوخت. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان آید به وارد نمودن تغییر الهه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر به کدکس مرافعه حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره حسابات راهبر دستگاه مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به اجرای سمت خراجات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای سال 2021 و لایحه قرار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان آید به تصدیق ساختار بسط وظیفه‌ها و سمت یگانه درآمد و خراجات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای سال 2022 را مورد بررسی قرار دادند. از روی همه مسائل بررسی شده قرارهای دخلدار قبول کرده شدند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در عرفه فرارسی سال نو میلادی طبق عادت نیک بشردوستانه‌شان به کودکان یتیم و بی‌پرستار شهر و ناحیه‌های مملکت تحفه‌های عیدانه فرستادند. از جمله تربیتگیرندگان مکتب اینترنت جمهوریوی نظامش مخصوص شهر حصار و مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان شنواییشان سست و دیرکار شده ناحیه رودکی از تحفه‌های پیشوای ملت برخوردار گردیدم. تفصیلات بیشتر در گزارش همکسبانی ما. دستگیری پیوسته یتیمان و بی‌پرستاران، معیوبان و اویله‌های نیازمند و بی‌سرابان در محور سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته در عرفه همه عید و چهاربینی‌های ملی و دولتی به آنها کمک رسانده می شود. کمک‌های نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به تربیتگیرندگان مکتب اینترنت جمهوریوی مخصوص شهر حصار معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان دسترس نمود. کمک نوبتی از لباس پوره زمستانه، بالاپوش، پایافزال و دیگر تحفه ها که از شیرینی های گوناگون عبارت بود به 313 نفر تربیت گیرنده این مؤسسه اجتماعی تقدیم کرده شد. هنگام تقدیم تحفه ها تاکید گردید که دستگیری یتیمان و بی‌پرستاران، معیوبان، شخصان امکاناتشان محدود و فراهم ساختن زندگی شایسته برای آنها در سالهای اول استقلال دولتی زیر توجه مخصوص پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. بعد گرفتن تحفه ها تربیت گیرندگان جهت دستگیری های همیشگی توجه خاصه و غمخواری های پدرانه به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از صمیم قلب منتداری بیان نمودند. من همچون نورس زاده استقلال شکرانه از آن دارم که در زیر پرتو صلح و ثباتی کشور عمر به سر برده ایستادم. از فرصتی دست داده استفاده برده منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای غمخواری های پدرانه‌شان نسبت ما معیوبان میرسانم. ما امروز خوشحال از آن هستیم که تحفه های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به ما رساندند. تحفه ها از شیم و کاستوم، پایافزال و بالاپوش ها عبارت بود. تاجیکستان، تو را با مهر صدا میکنم، با تو من شادم، تو را چون جان میپرورم و از این من دل شادم. تو بهشتی روی زمینی، تو مادری، تو وطنی، تو سرزمینی یادگار از نیاگانی منی. خیانت به تو در سرشت من نیست، چون که آغوشت برای من مقدس است و مردمانت عزیز و معتبر. شکر که با تویم، شکر که از هوایت نفس میگیرم. کوههایت لالافر و آبهایت نقرفام است.
گلهایت بوی مادر را به مشام می‌رساند و خاکی زرخیزت مزرعه جان من است. وصفت به من زور و توان می‌بخشد. من به بدخشان و زرافشانت بخش و خطلانت حصار و سوغدت ریشه پیوندم. زنده باش تاجیکستانی من. طبق اطلاع در مکتب اینترنت جمهوریوی مخصوص شهر حصار از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت در مجموع 313 نفر بر تعلیم و تربیت و نگاهوبین دائمی فرا گرفته شدند. از این شماره 68 نفر آنها دختران میباشند. در مؤسسه مذکور برای تربیت گیرندگان تمام شرایط و امکانات موافق موجود میباشد. بنای مکتب اینترنت دو آشیانه بوده، 58 خانه خواب، 15 خانه استراحتی و 28 صنفخانه دارد. سال روان با دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره وسعت بخشیدن کارهای سازندگی و بنیادکاری بنای مکتب اینترنت جمهوریوی مخصوص شهر حصار تعمیر و حجره‌های توانبخشی، استراحتی و خوابگاه‌های آن با لوازمات ضروری پرره تامین کرده شد. من طولی 6 سال می شود که در این مؤسسه با یاری استادان صاحب کسب و مربیان مشفق و مهربان با تعلیم و تربیت شبانه روزی فرا گرفته شدم. واقعا امروز ما تربیت گیرندگان مؤسسه از آن خوشنود هستیم که در زیر لیوای دوستی و دستگیری های به واسطه جناب عالی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در کشور تنج و آسوده زندگی داریم. افتخار از آن می نماییم که امروز ما تربیت گیرندگان این مؤسسه از تحفه های جناب عالی برخوردار گردیده. بار دیگر احساس نمودیم که پیشوایمان هیچگاه ما معیوبان را خوار و زار و تنهای و ناچار نمیگذارد. از این لحاظ ما تربیت گیرندگان این مؤسسه وظیفه داریم که جواباً به غمخواری های دولت و حکومت خصوصاً به اعتبار پیشوای معظم ملت سطح و صفت دانشمان را بلند برداشته و پیشروی کشور عزیزمان سهمگذار باشیم. خوشبختانه در دایره دستگیری و غمخوری‌های دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان یتیمان و بی‌پرستاران و طبقه نیازمند جامعه امروز خود را هیچگاه تنها حس نکرده با شکرگزاری از استقلال دولتی در فضای آرام و آسوده مملکت زندگی می‌نمایند. در واقع امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هیچگاه یتیمان و بی‌پرستاران، معیوبان و عائله‌های احتیاجمند جامعه را تنها نگذاشته در حق آنها پیوسته غمخوری ظاهر نماید. برای خوشحالی و شادی و سرور بخشیدن قلب تربیت گیرندگان در مؤسسه خانه ایدانه آراسته شده برنامه دلنشین کنسرتی نمایش داده شد. کمک رساندن به احتیاجمندان و نیازمندان یکی از خصلت‌های نکوی انسانی محسوب یافته از هدایت‌های نیکبینانه و عمل‌های انسان دوستانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد. کمک‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را به تربیت گیرندگان مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان شنواییشان سست در ناحیه رودکی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان مطلوب خان ستاریان تقدیم کردند. کمک‌های نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از بسته پوره لباس زمستانه و شیرینی‌ها عبارت بوده برای 218 نفر تربیت گیرنده این مؤسسه اجتماعی پیش بینی شدند. کمک‌های پیشوای ملت تربیت گیرندگان مکتب اینترنت را نهایت خرسند و منتدار نمود. در عین زمان در مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان شنواییشان سست در ناحیه رودکی 218 تربیت گیرنده از تمام قلمرو مملکت فرا گرفته شدند که 74 نفر آنها دختران میباشند. در مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان شنواییشان سست در ناحیه رودکی توجه خاصه به فعالیت متخصصان ظاهر گردیده در این دایره نزدیک به 40 نفر آموزگار صاحب تخصص که از کورس‌های مخصوصی بازآموزی گذرانیده شده اند به تربیت گیرندگان درس میگویند. عین زمان در مؤسسه نامبرده 18 صنفخانه درسی موجود است. از شماره عمومی تربیت گیرندگان مکتب اینترنت 1 نفر یتیم کل، 11 نفر نیم یتیم و 56 نفر از عائله‌های کم‌بضاعت میباشند. تاکید باید کرد که شرایط و امکانات تعلیم و تربیت و زندگانی نفران امکاناتشان محدود زیر توجه دائمی و شخصی سرور دولت محترم امامعلی رحمان قرار داشته در این دایره در سراسر مملکت پیوسته تدبیرهای ضروری
зарури андешида мешавад. Аз ҷумла давоми чанд соли охир мактаб интернати мазкур аз таъмиру тармими пурра бароварда шуда хобгоҳи муассиса бо тамоми лавозимоти зарурӣ таъмин гардид. Дар маҷмӯъ ғамхорӣ нисбат ба ниёзмандон, пирону барҷомондагон ва маъюбон як ҷузъи муҳими сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил дода, дар давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат бо дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ба таълиму тарбия ва касбу ҳунар фаро гирифтани ятимону бепарасторон ва шахсони ниёзманд тадбирҳои муҳим амалӣ ва муассисаҳои иҷтимоии нав бунёду иншооти мавҷудаи соҳа пурра таъмиру навсозӣ карда мешавад. ятимону бепарасторон ва шахсони ниёзманд зери таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбарияти мамлакат махсусан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта пешвои миллат пайваста ба шахсони яккаву танҳо ва табақаи эҳтиёҷманди мамлакат ғамхорӣ зоҳир намуда онҳоро дастгирӣ менамоянд ки ин яке аз фазилатҳои неки инсонӣ ба шумор меравад. Дар арафаи соли нави мелодӣ кӯмакҳои сарвари давлат ба тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо барои кӯдакони ятими ноҳияҳои Рашту Нуробод ва Сангвор расонида шуд. ҷузъиёти бештар дар шаҳри хабарнигорони мо. ятимону бепарасторон шахсони дорои имконияташон маҳдуд ва бесаробон, дармандону эҳтиёҷмандон дар тамоми қаламрави мамлакат зери таваҷҷӯҳ ва ғамхорию дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ҳар як сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо ятимону маъюбон ва дигар ниёзмандон дидору мулоқот намуда аз аҳволашон пурсон мешаванд ва ҳамаҷониба онҳоро дастгирӣ карда кӯмак мерасонанд. Дар идомаи ҳамин дастгирию таваҷҷӯҳ ба муносибати фаро расидани соли нави 2022 пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зиёда аз 400 тарбиятгирандаи мактаби интернатҳои ҷумҳуриявӣ дар ноҳияҳои Сангвор, Рашт ва Нуробод кӯмак расониданд. Нахуст дар ноҳияи Сангвор кӯмакҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба тарбиятгирандагони мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим аз ҷониби ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода дастрас карда шуд. Аз ин иқдоми роҳбари давлат тарбиятгирандагон хушҳол гардида миннатдории самимии худро ба сарвари ғамхору меҳрубон расониданд. ман Рӯзия Шариф хонандаи синфи нуҳуми мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи Сангвор. ман тӯли 9 сол мешавад ки дар ин даргоҳ таълиму тарбия мегирам ва аз тамоми ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ғамхориҳои ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле миннатдорем ва ваъда медиҳем ки ин муассисаро хатм намуда дар пешрафти ватани азизи худ саҳми арзанда мегузорем ва ба ватани азизи худ содиқона хизмат менамоем. шукрона аз он мекунам ки дар ватани азизу маҳбубамон Тоҷикистони соҳибистиқлол дар фазои сулҳу ваҳдати миллӣ озодона умр ба сар мебарам ва таълиму тарбият мегирам. манбаи нерӯву илҳоми мо ятимон аз давлат ва ҳукумати Тоҷикистон, алалхусус аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати хиратмандонаи онҳост ки пайваста ба мо ятимон кӯмаку ғамхорӣ намуда сари моро бо меҳру муҳаббати падарона сила менамоянд. ҷавобан ба ин дастгириҳои шумо падари азизу ғамхор пайваста кӯшиш менамоем ки ин муассисаи таълимиро хатм намуда ба донишгоҳу донишкадаҳои олӣ дохил шуда дар пешрафту шукуфоии ватани азизамон Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳмгузор бошем. ман Бадалу Али ҳатими кӯз тӯли 3 сол аст ман ки дар мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи Сангвор таҳсил мекунам. ман миннатдории хешро ба давлату ҳукумати ҷумҳуриявии Тоҷикистон ва ба ғамхориҳои бадаронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. ман ваъда медиҳам ки ба ин ғамхориҳо бо баҳои хубу аъло ва рафтори намунаи таҳсил карда ба ватани худам содиқона хизмат менамоям. тӯҳфаҳои роҳбари давлат аз сару либоси зимистона шиму костюм пояфзол, куртаву ҷуроб ва шириниҳо иборат буд. дар ин рӯз 111 нафар бошандагони ин муассисаи таълимию парасторӣ аз тӯҳфаҳои пешвои миллат бархурдор гардиданд. тавре иттилоъ дода шуд муассисаи мазкур аз соли 1998 фаъолият дошта дар таълиму тарбияи кӯдакони ятим ки аз манотиқи гуногуни мамлакат мебошанд нақши назаррас дорад. бо фароҳам овардани шароитҳои муосири зист ва таълим, таъмини хонандагон бо лавозимотҳои хонишу истиқомат, сатҳу сифати таҳсил ва зиндагӣ дар муассиса беҳтар гардида зери
توجه دویمی رهبریت دولت و حکومت مملکت قرار دارد. تاکید گردید که در مجموع نگاهبین و پرستاری اشخاص کمبیزات و بی‌پرستار با یتیمان و معیوبان زیر توجه همیشگی پیشوای معظم ملت قرار داشته برای زندگی بی مشکلات و تامین و تربیت این طبقه جامعه در مملکت تمام تدبیرها اندیشیده می شود. همین خوشحالی در مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم ناحیه رشت نیز حکم فرما بود، زیرا تربیتگیرندگان این مؤسسه تعلیمی نیز از تحفه‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بهره ور گردیدند. مؤسسه مذکور در دوران صاحب استقلالی مملکت زیر هدایت و دستگیری‌های روزافزون سرور دولت محترم امامعلی رحمان فعالیت بامرام داشته، در عین زمان 155 نفر از حساب یتیمان و بی‌پرستاران تعلیم می‌گیرند و اقامت دارند. در مؤسسه در برابر کودکان یتیم از ناحیه رشت، همچنین کودکان یتیم از دیگر شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، همچنین از ولایت‌های سوخت و خطلان نیز زندگی و تحصیل می‌نمایند و زیر توجه همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. مجموع تحفه‌های تقدیم گردیده از لباس‌های زمستانه، شیم و کاستیوم پایافزال و شیرینی‌ها که پیشوای ملت همچون کمک به تربیتگیرندگان فرستادند عبارت بود. من از گفته‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملتمان محترم امامعلی رحمان در پیش خود مقصد گذاشتم که همه این گونه نصیحت‌های پدرانه او را سرمشق کار خود نموده برای پیشرفت آینده و باز هم بلند گشتن آبروی اعتبار تاجیکستان در سطح جهان سهم گذارم. من زیاده از 4 سال شده است که در مکتب اینترنت تحصیل نموده ایستادم. مینتداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانیم که برای ما یتیمان چنین غمخواری ها و مهربانی ها را روا میبینند و در این روز برای ما تحفه های سال نو از قبیل سر و لباس و مواد خوراکواری تأمین نمودند. طور تاکید گردید در مؤسسه 155 نفر با تعلیم و تربیت فرا گرفته شده امکانات موثر زیست و تعلیم و تربیت دارند. تربیتگیرندگان مکتب اینترنت در آزمون المپیادهای فنی و ورزشی از جمله آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و علم فروغ معرفت اشتراک کرده سزاوار جایهای افتخاری گردیدند. کمک و تحفه های پیشوای ملت در این روز همچنین با تربیتگیرندگان مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم در ناحیه نورآباد دسترس کرده شد. در این مؤسسه با 140 نفر یتیم، نیم یتیم و از عائله‌های کمبیزات و بی‌پرستار کمک و تحفه‌های سرور غمخوار و پیشوای یتیم پرور محترم امامعلی رحمان دسترس کرده شد. ضمن تقدیم تحفه‌های پیشوای معظم ملت با تربیتگیرندگان مکتب اینترنت تاکید کرده شد که یتیمان و بی‌پرستاران و شخصان دارای امکاناتشان محدود زیر توجه و غمخوری‌های همیشگی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارند و دولت و حکومت مملکت تمام تدبیرها را می‌اندیشد تا آنها هیچگاه خود را یکه و تنها و بی‌سرابان احساس ننمایند. در جواب به این دستگیری‌ها از آنها تنها دانش اعلی، رفتار نمونه‌ای و در آینده خدمت صادقانه به نفع دولت و ملت طلب کرده می شود. تاکید کردن به مورد است که از تحفه‌های پیشوای ملت عبارت از لوازمات خانگی، سر و لباس موسمی، پایافزال، جوراب و بالاپوش و شیرینی‌ها 140 تربیتگیرنده مکتب اینترنت جمهوری کودکان یتیم در ناحیه نورآباد به خوشنودی استقبال نمودند. من حفیظه و خطیجه خواننده صنف دوم مکتب اینترنت ناحیه نورآباد از دستگیری و کمک‌های پدرانه پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری می‌نمایم. باعث خوشنودی ما کودکان یتیم مکتب اینترنت است که به مناسبت فرارسی سال نو میلادی یعنی سال ادامه آبادکاری پیشوای معظم ملت تحفه‌های دانه رسانیده شد. به این غمخواری و دستگیری های پدرانه پیشوای معظم ملت و عدم ادهم که با خوانش خوب و اعلا و رفتار نمونه‌مان برای آبادکاری و پیشروی وطن عزیزمان سهمگزار باشه. من منتداری خود و همسنبقانم را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما یتیمان غمخواری های خود را دریغ نداشته همه ساله به ما دستیاری خود را میرسانند. ما در جمعیت به مانند دیگر کودکان خوشبخت یتیم بودن خود را حس نمیکنیم. جواباً به غمخواری های جناب عالی وعده می‌دهیم که در مکتب با بهای خوب و اعلی تحصیل نموده در آینده به خلق و وطن عزیزمان خدمت میکنیم. در مجموع هر اقدامی بشردوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای یتیمان و بی‌سرابان‌ها و معیوبان شایسته تحسین و مایه سرفرازی آنها می‌گردد و آنها احساس نمی‌نمایند که بی‌سرپناه و تنها میباشند، بلکه با شادی و نشاط به آینده درخشان وطن دلگرم می‌گردند و پای عملی گردیدن آرزوهای بزرگ دوران مکتبی کوشش نمایند.
ҳамчунин маҷмӯи тӯҳфаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим дар шаҳри Кӯлоб, мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва муассисаи давлатии мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшон ба номи Додхудо Каримшоев низ тақдим карда шуд. тӯҳфаҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро ба ин муассисаҳои иҷтимоӣ масъулони ҳукумати мамлакат расонида. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии ятимону бепарасторон, маъюбону барҷомондагон, оилаҳои бесаробон ва ниёзманди ҷомеа мавқеи меҳварӣ дошта таҳти ғамхорӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ҳамасола дар арафаи иду ҷашнҳои милливу давлатӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ятимону бепарасторон, маъюбону барҷомондагон, оилаҳои бесаробон ва ниёзманди ҷомеа кӯмакҳои моддӣ расонида мешаванд. ин навбат тӯҳфаҳои сарвари раъиятпарвару инсондӯсти мамлакат ки иборат аз либоси зимистонаи мактабӣ, лавозимоти хониш ва шириниҳо мебошад, ба тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар шаҳри Кӯлоб дастрас карда шуд. тӯҳфаҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба тарбиятгирандагони мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар шаҳри Кӯлоб дастрас гардид. аз тақдими тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарбиятгирандагон шоду рӯҳбаланд гардида барои таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои рӯзафзун ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ баён намуданд. тарбиятгирандагони ин муассисаи таълимӣ аз он изҳори хушҳолӣ менамоянд ки дар чунин як кишвари ободу зебо зиндагӣ карда дониш меомӯзанд ва ҳамеша таҳти ғамхориву дастгирии пешвои маҳбуби миллат қарор доранд. من مینداری به اندازه خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت میرسانم که برای ما یتیمان غمخواری مینماید و جواباً به کل غمخواری های اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت همان باشد. خوب و اعلی خوانده در آینده در مملکت همان سهمی با سزای گذاریم. من از نام خودم و از نام کلی تربیتگیرندگان این درگاه مقدس که با امر تقدیر نام یتیم خانه را گرفته است که سرپرست کل یتیمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هستند منتداری به اندازه خود را میرسانم، چون که از تقدیر ما یتیمان در کنار نایستاده در هر یک جشن و مراسم ها ما را به بهره نمیگذارد و پیوسته تاکید مینماید که به دست آوردن دل یتیم و بیکس به دست آوردن دنیای ازل است. در جواب به همه این غمخواری های پیشوای معظم ملت ما تربیتگیرندگان خوب تعلیم گرفته کوشش میکنیم که برای رشد و نموی کشور عزیزمان سهمی با سزای گذاریم. باید تذکر داد که در مکتب اینترنت جمهوریوی برای کودکان یتیم در شهر کولاب 125 تربیتگیرنده از جمله 14 دختر و 111 پسر به تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. در مؤسسه مذکور 15 نفر آموزگار صاحب تخصص فعالیت دارند که تمام ملکه کسبی خود را برای تعلیم و تربیت درست خوانندگان روانه نمودند. مکتب اینترنت جمهوریوی برای کودکان یتیم در شهر کولاب سال 1997 با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تأسیس یافته است. طبق دستگیری و سرپرستی سرور خیرتمندمان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت روز تا روز سطح دانش خوانندگان طرز زندگی کردن در اینجا مهیا کرده شده ایستاده است. این چنین باعث خوشنودی است که توفیق از طرف پیشوای معظم ملت به تربیت گیرندگان ما لباسهای گرم زمستانه دسترس کرده شد. یتیمان و بپرستارانی که در اینجا به تعلیم فرا گرفته شدند بسیار خوشحال هستند، خرسند گردیدند و این به اندازه ما را وادار می نماید که ما آموزگاران از این دستگیری های پیشوای معظممان سرفراز گردیده سخنهای شایان آن را سرمشق کار خود نموده برای تعلیم و تربیت نسل نورس و خصوصا یتیمان و خوانندگان این مؤسسه بیشتر زحمت کشیم و تلاش نماییم که سطح و صفت دانش از این هم خوبتر و بهتر گردد.
бинои таълимии муассиса аз 3 ошёна ва 24 синфхона иборат буда, барои таълиму тарбияи хонандагон дар он шароити арзандаи илмомӯзӣ фароҳам оварда шудааст. тамоми синфхонаҳо бо аёнатҳои муосири таълимӣ муҷаҳҳаз мебошанд. инчунин дар муассисаи мазкур хобгоҳи 3 ошёна бо 23 ҳуҷраи барҳаво мавҷуд аст, ки дорои шароити хуби зиндагӣ мебошад. дар заминаи ғамхории доимӣ ва роҳнамоиҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми синфхонаҳои таълимӣ, хобгоҳҳои алоҳида барои духтарону писарон ва дигар ҳуҷраву толорҳои муассиса бо ашёву таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз карда шудаанд. خانندگان ما از زمره همون خانندگانی هستند که بسیار ذهن تیز دارند، فعال هستند در چی چورابینی های داخل مکتبی، چی شهری، چی در جمهوریوی اشتراک فعالانه دارند و همیشه کوشش می نمایند که این همه کمک ها، همه این دستگیری هایی که از طرف حکومت مملکت میشوند آنها را جواب گردانیده باشند توسط همون دانش خوب، رفتار نمونوی و فعالناکی در چورابینی ها. ҳамчунин тӯҳфаҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбиятгирандагони мактаб интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин низ дастрас карда шуд. Тарбиятгирандагони муассисаи таълимӣ бо шодии зиёд тӯҳфаҳои навбатии сарвари давлатро дастрас карда, ҷиҳати дастгирии пайваста ва ғамхориву таваҷҷӯҳи доимӣ ба пешвои ятимпарвари худ бо эҳсоси суруру шодмонӣ миннатдорӣ баён намуданд. من شخصا از نام خودم، از نام کل تربیتگیرندگان و آموزگاران مکتب اینترنت جمهوریوی یتیم و بیپرستار ناحیه شمس‌الدین شاهین منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان میرسانم که ما یتیمان را به نوا نگذاشته تمام شرایط ها را برای ما مهیا ساخته اند و در هر جشن و مراسم ها ما را دستگیری می نمایند. جواباً به این غمخواری پدرانه سرور دولتمان ما قول می دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلا ختم نموده به خلق و وطن خود خدمت صافدلانه می نماییم و سزاوار باوری سرور دولتمان می گردیم. ما خوشبخت از آن هستیم که در چنین کشور آباد و آسوده و صاحب استقلال زندگی و تحصیل نموده ایستاده ایم. ما همیشه پیروان پیشوای ملتیم و سیاست پیش گرفته او را دستگیری می نماییم. дар баробари дастрас гардидани тӯҳфаҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбиятгирандагони ин муассисаи таълимӣ инчунин дастархони идона низ ороста шуд. ҳоло дар мактаб интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин 116 тарбиятгиранда аз ҷумла 12 духтар ва 104 писар ба таълиму тарбия фаро гирифта шуда, ба онҳо 25 омӯзгор дарс мегӯянд. раванди таълим дар муассиса дар асоси барномаҳои таълимии давлатӣ ба роҳ монда шудааст. мактаб интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дорои бинои як ошёнаи таълимӣ, хобгоҳи барҳаво ва иншооти ёрирасон мебошад. дар арафҳои ҳар иду ҷашнҳое ки мешавад аз тарафи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфаҳо оварда ба хонандагони мактаби интернат дастрас карда мешавад. аз номи пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сар либоси мавсимӣ дастрас карда шуд. хонандагон аз тамоми миқёси ҷумҳурӣ дар инҷо таҳсил мекунанд. таълими тарбия хуб ба роҳ монда шудааст. бо истифода аз шароити зарурӣ ин наврасон ва ҷавонон ки бо амри тақдир аз навозиши волидайн бенасиб монданд, худро ҳаргиз бесаробон ҳис накарда, бо шукргузорӣ аз фазои босуботи кишвар бо иродаи устувор илму ҳунар омӯхта, дар шукуфоӣ аз ин ҳам бештари Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми босазо хоҳанд гузошт. тӯҳфаҳои идонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тарбиятгирандагони муассисаи давлатии мактаб интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшон ба номи Додхудо Каримшоев низ дастрас карда шуд. зимни тақдими тӯҳфаҳо таъкид гардид, ки ғамхорӣ нисбат ба ятимону бепарасторон ва кӯдакони аз оилаҳои камбизоат дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгоҳ ва мавқеи хоса дошта, барои беҳтар намудани шароити таҳсил ва кору зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои судманду самарабахш андешида мешаванд. лозим ба таъкид аст, ки дар мактаб интернати ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Рӯшон 165 хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд, ки аз ин шумора 64 духтар ва 105 писар мебошанд.
бошанд. муассисаи таълимӣ соли 2012 бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис дода шуда барои ба ғамхорӣ ва таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакону наврасон ва ҷавонони ятим шароити мусоид дорад. айни замон дар мактаби мазкур 34 нафар омӯзгор ба таълиму тарбияи хонандагон машғуланд. боиси хушнудист ки аз тарафи асосгузор соли ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами миллат президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми хонандагон бо либоси ягонаи мактабӣ бо тӯҳфаҳои соленавӣ таъмин гардиданд ва мо миннатдории худро аз номи тамоми кормандони мактаби интернат, аз номи тамоми тарбиятгарони мактаби интернат баён мекунем. дар баробари мо кӯшишҳои зиёдеро ба харҷ медиҳем ки хонандагони мо ба мактабҳои олии миёнаи махсус қабул шаванд ва таҳсилро давом диҳанд ва барои давлати азизамон сами худро гузоранд. мо мезгорон сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи маориф пеш мебарем. мактаби интернат яке аз дастоварди бузурги давраи соҳибистиқлол аст ки халқи Бадахшон дар орзуи он буданд. соли 2012 аз тарафи пешвои муъаззами миллат мактаби интернат барои ятимони кӯдакон дар ноҳияи Рӯшон яъне сомон дода шуд. ин барои мо як хурсандӣ буд. мо аз иқдоми пешвои миллат бисёр миннатдорем ва орзу дорем ки кӯдакони мактаби интернатро дар рӯҳияи баланди ҳисси инсондӯстӣ, ҳуввияти миллӣ, эҳтиром нисбат ба муқаддасоти миллӣ тарбия менамоем. кӯдакон имрӯз ниҳоят рӯҳбаланд ҳастанд. онҳо ятимии худро ҳис намекунанд ва мегӯянд ки падари мо пешвои миллат ҳаст, мо бо пешвои миллат ифтихор дорем. бинои муассисаи таълимӣ ки аз 3 ошона иборат аст 12 синфхонаи барҳаво дорад. ҳамаи синфхонаҳо бо дастгоҳу айёнияти муосири таълимӣ муҷаҳҳаз карда шуданд. дар хобгоҳи 2 ошонаи муассиса беш аз 10 ҳуҷраи барҳаво барои будубоши тарбиятгирандагон мавҷуд аст ки дар ҳар ҳуҷра рахтҳои хоб, мизу курсӣ ва ҷевон гузошта шудааст. миннатдории худро ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо чунин шароити хуби таълимиро фароҳам оварданд. имрӯз мо метавонем дар чунин мактаби интернати дорои тамоми шароитҳои озиразамон таҳсил намуда дониши худро такмил диҳем. ҳар сол дар арафаи ҷашнҳои миллӣ ва давлатӣ аз ҳолу аҳволи мо хабар гирифта моро бо тӯҳфаҳои идона, сару либоси мактабӣ ва зимистона таъмин менамоянд ва бо суханҳои неки худ моро шоду хурсанд месозанд. мо хонандагони мактаби интернати ҷумҳуриявии ноҳияи Рӯшон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунем ки ҳамарӯза аз ҳоли мо тарбиятгирандагон бохабар буда моро ҳаматарафа дастгирӣ мекунанд. ваъда медиҳем ки таҳсилоти худро бо баҳои хубу аъло идома дода дар гулгушкуфаҳои кишварамон саҳми арзанда мегузорем. дар замони соҳибистиқлолӣ дар баробари дигар муассисаҳои таълимӣ шароити таҳсил ва будубоши тарбиятгирандагон дар мактаб-интернатҳои ҷумҳуриявӣ бо дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беҳтару хубтар гардида марҳила ба марҳила тамоми биноҳои ин муассисаҳо таъмиру навсозӣ мешаванд. ман аз номи худам ва аз номи тамоми толибилмони мактаб-интернати ҷумҳуриявии ноҳияи Рӯшон ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таманниёти худро мерасонем ки чунин ғамхориҳо ҳамеша нисбати мо зоҳир менамояд. кӯшиш мекунем ки дар оянда мутахассиси номбардори кишвари азизамон гардем ва барои пешрафти ватани азизамон сами худро гузорем. имрӯз кӯдаконе ки аз волидайнашон маҳрум ҳастанд با دستگیری پیشوای معظم ملت برایشان دسترخوان ایدانه گذاشته شده است. در چهره این کودکان یتیم خرسندی دیدن افتخار بزرگ است. امروز به همه ما شاهد آن هستیم که غمخوری‌های نجیبانه رهبری عالی کشور جهت دستگیری یتیمان و بی‌پرستاران و کودکان از عائله‌های کم‌بضاعت نظررس است. تحفه اساسگذاری صلح و وحدت ملی و تربیت‌گیرندگان اینترنت جمهوریوی روشن تقدیم می‌گردد و البته خرسندی و شادی این خوانندگان، مربیان، آموزگاران و اهل معارف را حد و کنار نیست. در برابر این غمخوری‌های رهبری عالی کشور وعده می‌دهیم که در یک جایگی با اهل معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان صفت تعلیم و تربیت را بلند برداشته در تربیت نسل نورس و آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص سهم ارزنده گذاریم.
ҳамин тариқ тарбиятгирандагони мактаб интернатҳои ҷумҳурӣ дар баробари таваҷҷӯҳ ва ғамхории пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат нисбат ба ятимону бепарасторон, маъюбону барҷомондагон, оилаҳои бесаробон ва ниёзманди ҷомеа миннатдору сипосгузор мебошанд. ҳамасола бо дастгирии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даҳҳо нафар духтарону писарон ки хатмкунандагони мактаб интернатҳои ҷумҳуриявӣ мебошанд тибқи квотаи президентӣ ба муассисаҳои олии таълимӣ қабул гардида пайваста таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. дар пайравӣ ба иқдомҳои хайрхоҳонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 76 оилаи кормандони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон низ кӯмак расонида шуд. гузориш дар ин хусус. таваҷҷӯҳ ба беҳдошти сатҳи зиндагии хизматчиёни ҳарбӣ ва таъмини тамоми шароити хизмати онҳо дар мадди назари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар пайравӣ аз иқдомҳои хайрхоҳонаи сарвари давлат ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, соҳибкори ватанӣ, роҳбари ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сарманзил Маҳмудҷон Муродов ба 76 оилаи хизматчиёни қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори зарурӣ орду равған, макарону биринҷ ва гӯшти мурғ кӯмак расонид. дар маросими расонидани кӯмакҳо намояндагони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ ширкат варзида иқдоми мазкурро самараи татбиқи сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати кишвар маънидод намуданд. таъкид шуд ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат нисбат ба кормандони соҳа барои онҳо шароити хуби кору фаъолият ва зисту зиндагонӣ фароҳам оварда шудааст ва чунин иқдомҳои хайрхоҳона аз ҷониби аҳли ҷомеа бахусус шахсони ватандӯст ва соҳибкорони саховатпеша ҳамаҷониба пуштибонӣ меёбад. натиҷаи ҳамин аст ки соҳибкорон дар баробари расонидани кӯмакҳои моддӣ инчунин дар самти бунёду обод кардани як гӯшаи диёр соҳиби шуғл кардани мардум ки ба хотири беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ равона гардидааст ташаббусҳои арзанда мекунанд. соҳибкори ватандӯст иброз намуд ки бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи кишвар чунин иқдомҳои хайрхоҳона нисбат ба кормандони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ дар арафаи иду ҷашнҳо идома меёбад. дар маросими расонидани кӯмакҳо таъкид гардид ки таъмини сулҳу амният аз кормандони ниҳодҳои қудратӣ вобастагии зич дорад ва онҳо дар фаъолияти худ масъулияти баланди шаҳрвандиро дар назди халқу ватан содиқонаву софдилона иҷро менамоянд. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар Китобхонаи миллии Тоҷикистон дар мавзӯи имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе, заминаҳои воқеӣ ва дурнамои рушд семинар-машварат баргузор гардид. дар кори ин ҳамоиш ширкаткунандагон роҷеъ ба самти ояндадору рӯ ба рушд сайёҳӣ дар пойтахти мамлакат ибрози андеша карданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар чорабинии мазкур намояндагони вазорату идораҳо, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он ва ширкатҳои сайёҳӣ иштирок намуданд. дар оғози чорабинӣ муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муинӣ ва намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ доир ба имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе, муаррифии онҳо дар сатҳи байналмилалӣ ва ҷалби бештари сайёҳон ба пойтахт ибрози назар карданд. таъкид гардид ки семинари мазкур дар доираи иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нақшачорабиниҳои оид ба амалисозии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ роҳандозӣ гардид. ҳамчунин дар ҳамоиш масъалаҳои татбиқи самаранокии сиёсати давлатии соҳаи сайёҳӣ, имкониятҳои сайёҳӣ дар шаҳри Душанбе, ҳифз ва муаррифии объектҳои табиию таърихӣ, омода намудани мутахассисони соҳаи сайёҳӣ, имкониятҳои ташкили хатсайрҳо бо мақсади рушди сайёҳии дохилӣ ва дигар масъалаҳои марбут ба рушди самаранокии фаъолияти сайёҳӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. дар идомаи тадбири мазкур аз ҷониби иштирокдорон дар мавзӯъҳои нақши инфраструктури бахши хусусӣ дар рушди сайёҳӣ ва истифодаи самараноки сарватҳои туристиву рекреатсионӣ маърузаҳо пешниҳод карда шуд. дар фарҷоми семинар-машварат миёни иштирокчиён ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ ва амалӣ гардидани хизматрасониҳои босифат дар бахши сайёҳии шаҳри Душанбе таклифҳои судманд пешниҳод гардиданд.
از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با مقصد تنظیم حرکت واسطه‌های نقلیات و پیشگیری قاعده‌ویرانکنی‌های دغل حرکت در راه گروه‌های موبیلی از حساب کارمندان همه سمت‌ها تأسیس داده شده فعالیت یک ماهه آنها نتیجه گیری کرده شد. در دوام یک ماه فعالیت از جانب گروه‌های موبیلی 134 حالت به اجازتنامه سیاه شیشه اداره نمودن واسطه نقلیات معین کرده شده است که 33 حالت آن را یک لخت روی پشت نمودن آینه پیش автомашина تشکیل می‌دهد. شرح بیشتری این موضوع از جریان عملیات مذکور در گزارش همکاران ما. назму тартибот ва риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ҳар як ронандаи воситаҳои нақлиёт ҳатмӣ буда. риоя нагаштани талабот ва оддитарин қоидаҳо боиси вайронгаштани ҳаракати бемаъмунияти иштирокчиён дар роҳ мегардад ки ҷиҳати бартарафсозии он раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе пайваста аз роҳу усулҳои нави хизматбарӣ истифода менамояд. чуноне дар як гузориши қаблӣ иттилоъ дода будем аз ҷониби мақомоти милитсияи пойтахт ҷиҳати ба роҳ мондани назму тартибот дар роҳҳои автомобилгарди шаҳри душанбе гурӯҳҳои мобилӣ ташкил ва давоми як моҳ аст ки дар ду бас рейду амалиётҳои санҷиширо гузаронида истодаанд. дар муддати як моҳи фаъолият аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ дар умум 1365 қоида вайронкунии гуногуни дағали ҳаракат дар роҳ аз ҷумла 134 ҳолати бе иҷозатномаи сиёшиша ва як лух рӯйпӯш намудани оинаи пеши автомашина ба истилоҳ напавал, 12 далели идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ, 29 ҳолати идораи автомашина бо рақамҳои қайди давлатӣ бегона ва бе рақами қайди давлатӣ, 6 ҳолати насби таҷҳизоти махсуси садодиҳанда ва равшанидиҳанда, 962 далели таваққуфи автомашинаҳо дар дохили истгоҳи нақлиёти мусофиркашони ҷамъиятӣ ва қатори дуюму сеюми роҳ ва 222 дигар қоида вайронкуниҳо ошкору ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. тибқи таҳлилҳои оморӣ агар дар давраи 15 рӯзи аввали амалиёт аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ 63 далели идораи автомашинаҳо бе иҷозатномаи сиёҳшиша ва як лух рӯйпӯш намудани оинаи пеш ошкор гардида бошад, дар давраи 15 рӯзи баъдӣ 71 ҳолати чунин қонуншиканӣ ошкор карда шуда дар умум 134 автомашина ки аксарашон воситаҳои нақлиёти гаронарзиши хориҷӣ мебошанд ба майдончаҳои ҷаримавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дастрас карда шуданд. сипас нисбат ба ронандагон дар асоси қисми дуюми моддаи 330 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда ҳар кадоме ба маблағи 7500 сомонӣ дар умум ба маблағи зиёда аз 1 миллион сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуданд. чуноне дар ҷараёни амалиёти мазкур аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ ошкор карда шуд мутаассифона имрӯзҳо як раванди номатлубе дар миёни ҷавонон ба қавле муд шудааст ки ин ба таври яглуғ бо плёнкаи сиёҳ рӯйпӯш намудани оинаи пеши автомашина ба истилои ҷавонон напавал мебошад. тибқи хулосаи коршносон ин амали ғайриқонунӣ дидашавандагии ронандагонро маҳдуд намуда боиси ба вуҷуд омадани ҳодисаҳои нохуш мегардад. дар давраи амалиёт аз 33 ҳолати ғайриқонуние ки ронандагони он барои пурра рӯйпӯш намудани оинаи қисмати пеши автомашинаҳо бо плёнкаи сиёҳ яъне напавал ба мақомоти милитсияи пойтахт дастрас карда шуданд, ҳамаи автомашинаҳо гаронарзиш буданд. ронандагони онҳо ба қавли бартарии худро нисбат ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ нишон доданӣ мешаванд, аммо ин кирдори онҳо далели беэҳтиромӣ нисбат ба талаботи қонунгузории кишвар мебошад. чӯдан душанбе даим ҷавонон мекунанд мегарданд бачаҳои шишора сиёҳ мекунанд. мо ҳама ҷавонӣ кардем, шишора сиёҳ кардем, мигалка задем, элена задем, хай ҷавонӣ кардем, хатогии худмон фаҳмидем, дигар такрор намешавад. сабаби яглуқ рӯйпӯш намудани оинаи пеши воситаи нақлиёт аз тарафи шумо дар чӣ буд? даблаҳои пешамро яъне напавал бо плёнкаи махсус рӯйпӯш карда будам. ин бачаҳо ёш ҳамаш кардагӣ будам, мо ҳам кардем. ёшигарӣ кардем, кандем, ҳеҷ дигар намекунем. омили дигари номатлуба ҳалталаб ки дар давоми як моҳи баргузории амалиёт аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ ошкор ва боиси нигаронии бешари шаҳрвандон гардидааст, ин дар қатори дуюму сеюми роҳ ва дохили истгоҳҳои нақлиёти мусофиркашони ҷамъиятӣ бепарвоёна ва дурудароз таваққуф намудани воситаҳои нақлиёти шахсӣ мебошад. мушоҳида ва амалиётҳои санҷишӣ нишон доданд ки баъзе аз ронандагон махсусан ширкатҳои кироякаши мусофиркашонӣ таксӣ бо мақсади гирифтани мусофирон дар назди марказҳои савдову хизматрасонӣ, тарабхонаву қаҳвахона ва нуқтаҳои истифодаи умум дар қатори дуюми роҳ таваққуф намуда ба ҳаракати шумораи зиёди мусофирон халал ва боиси ба миён омадани тамбашавии сунъии воситаҳои нақлиёт мегарданд. мо мебинем мана мошини калон зиёда аз 100 мусофир дорем, дар изгоҳҳо дуромада наметонем. баъзе изгоҳҳо худшон дар баландӣ ҷойгир шудаганд, бояд наздик дорем ки як мусофир дар мондаи дуромада наметонанд. ҳанамо наздики изгоҳ рафта наметонем. айдасиам таксиҳо дуромада намешавад тамоман. ҳамин сабаби дар қатори ҷиман кардан дар чӣ? من کلیم تجدید کردی سما کا سبب در خاطر گیر کردن چه نه زکاتی نمیدونم جایی تو من رستوران رو مالا گرفته سام شو
воқеан чунин ронандагон танҳо манфиатҳои шахсии худро фикр намуда бепарвоӣ ва хунукназарона рафтор намудани онҳо дар бештарин маврид бо вайрон гаштани низоми ҳаракат дар роҳ меанҷомад ки хилофи меъёрҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва одобу этикаи ронандагӣ мебошад. аз ҷумла дар муддати як моҳи баргузории амалиёт аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ нисбат ба 933 ронанда барои таваққуфи нодуруст протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шудааст ки наздики 90% маҷмӯи қоида вайронкуниҳоро ташкил медиҳад. илова бар ин дар бештарин маврид дар қатори дуюму сеюми роҳ ва дохили истгоҳ боз истодани воситаҳои нақлиёти шахсӣ боиси ба миён омадани монеагӣ ба ҳаракати автобусу троллейбусҳо гашта барои ҳамлу нақли саривақтии мусофирон мушкилиҳо пеш меорад. як мо ду моҳи аввал камтар қим буд ҳозир хеле дигаргун шуда. такси моро раҳ намедоданд. мерафтем дар қатори дуюм меистодем, пробка мешуда аз Садбарг то вокзала қариб 20-25 минута мерафтем. ҳоли хеле беҳбудӣ шудагӣ. аз сабаби он ред рафтода хеле беҳбудӣ шудагӣ. гарчанде барои дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт ҷазо вазнинтар гардида бошад ҳам ҳамоно баъзе аз ронандагоне ҳастанд ки ба ин намуди дағалтарин қоида вайронкунии ҳаракат дар роҳ даст мезананд. дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт на танҳо ба ҷони худи ронанда ҳамзамон ба ҷони атрофиёну тамоми иштирокчиёни ҳаракати роҳ хатаровар мебошад. дар ҷараёни баргузории рейду амалиётҳои санҷишӣ аз ҷониби гурӯҳҳои мобилӣ ба ошкорсозии ин қабил қоида вайронкунӣ низ аҳамияти аввалин дараҷа дода шуда дар муддати як моҳи амалиёт 12 ҳолати идора намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ошкор карда шуданд. таҷрибаи тафтишотӣ муайян намудааст ки ронандагон ҳангоми дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт ба садамаҳои марговар дучор гашта чандин нафар шаҳрвандонро аз ҳаёт маҳрум намудаанд. аз ҷумла санаи 7 декабри соли ҷорӣ ронандаи автомошини тамғаи Mercedes Benz аломати қайди давлатияш 1414 NN 07 ғафоров Нуралӣ Ҳусайнович санаи таваллуди 1988 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе дар ҳолати сархушӣ ва суръати баланд дар кӯчаи Фирдавсӣ аз уҳдаи идораи автомошина набаромада бо қисмати қафои автомошина ба деворчаи бетонии байни роҳ бархӯрда сипас 4 нафар пиёдагардонро пахш намудааст. дар натиҷаи садама ҳамаи 4 нафар пиёдагардон ки аъзои як оила буданд ҷароҳатҳои гуногун бардошта баъди як рӯзи ҳодиса бар асари ҷароҳатҳои вазнин падари хонадон марди 39 сола Абдухолиқов Ҷамшед Файзалиевич дар беморхона ба ҳалокат расид. қобили зикр аст ки дар ҳолати мастӣ ва бо суръати баланд шитобкорона идора намудани воситаи нақлиёт ба чунин садамаҳои марговар анҷомида хонадонеро мотамзада ва нафари дигареро пушти панҷараи маҳбас мегардонад. вобаста ба ин раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бори дигар ба иттилои кули шаҳрвандон махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёт мерасонад ки дар ҳама ҳолат қоидаҳои ҳаракат дар роҳро ба таври ҳатмӣриоя намуда ҷони худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд. ҳамзамон бо таваққуф дар қатори дуюму сеюм ва дохили истгоҳҳо ба низоми ҳаракати воситаҳои нақлиёти мусофиркашони ҷамъиятӣ ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ халал нарасонанд. дар паёми солонаи худ ба мақоми олии қонунгузори мамлакат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 5 соли ояндаро солҳои рушди саноат эълон намуданд. вобаста ба ин дар шаҳри Кӯлоб форуми минтақавии соҳибкории Хатлон 2021 баргузор гардид. ҳадафи асосии ин форум иҷрои дастури супоришҳои сарвари давлат ва рушди соҳаи саноат, баландбардоштани иқтидори истеҳсолӣ дар мамлакат, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва таъмини зиндагии арзандаи мардум арзёбӣ шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкоронамон аз шаҳри Кӯлоб. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи соҳибкорон ва ҷиҳати амалисозии дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ форуми минтақавии соҳибкории Хатлон 2021 дар мавзӯи саноат ва баланд бардоштани иқтидорҳои истеҳсолӣ баргузор гардид. худе ки ҷаноб олӣ дар паёмашон ироа карданд, солҳои 2022-2026 соли рушди саноат мебошад. бо ташаббуси бевоситаи Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амури давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон имрӯз дар шаҳри Кӯлоб ва тамоми шаҳрноҳои минтақаи Кӯлоб ки дар ин ҷо ҷамъ омаданд, форуми минтақаи соҳибкории Хатлон 2021 саноат ва баланд бардоштани иқтидори саноатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. мақсад аз ин гузарондани форум дар минтақаи Кӯлоб якум ин ҷалб намудани сармояи берун аз ҷумҳурӣ, яъне хориҷӣ ва сармоягузорони худи дохилӣ ватанӣ мебошад. дар ин ҳамоиш ташкилоту идораҳои бонкӣ, соҳибкорону намояндагони корхонаҳои истеҳсолӣ дастовардҳо ва намунаи молу маҳсулоти истеҳсолиро ба намоиш гузоштанд. форуми мазкур бо иштироки намояндагони вазорату идораҳо, соҳибкорону сармоягузорони ҷумҳуриявӣ ва коршиносон доир гардид.
پیام نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که سنه 21 دکتر سال 2021 برگزار گردید بار دیگر نشان داد که پیشوای ملت با ساحه صنعت البته توجه بیشتر دارند با مقصدی رشد ساحه صنعت و تأسیس کارخانه‌های صنعتی بیشتر در مملکت البته صنعت را همچون یک ساحه افضلیتناک حساب نموده اعلان نمودند که سالهای 2022 سالهای 2026 تا 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان سالهای رشد صنعت اعلان کرده شوند. البته عالمان و محققان ساحه را ضرور است که در این سمت کارهای علمی تحقیقاتی را بیشتر نموده برای رشد ساحه صنعت البته کارهای علمی انجام دهند. ضمن سخنرانی‌ها رهبریت شهر کلوب و دیگر اشتراکچیان قید کردند که هدف و موضوع فروم شناسایی با امکانیت‌های صاحبکاری در سمت رشد صنعت، بلند برداشتن اقتدارهای استحصالی صنعتی، وسیع نمودن استحصالات و کارکرد محصولات کشاورزی، بلند برداشتن جالبیت سرمایه‌گذاری ولایت ختلان از جمله شهر کلوب، جستجوی راه‌های مؤثرگردانی دسترسی به واسطه‌های مالیوی، جلب سرمایه، دریافت بازار فروش، به راه ماندن همکاری‌های ثمرناک دوجانبه و مبادله تجربه بین منطقه‌ها، بررسی و حل مشکلات و مانعه‌های موجوده منطقه در سمت صاحبکاری استحصالی و تامین رشد ساحه صنعت به حساب می‌رود. در فروم 6 سند همکاری سازشنامه همکاری عاید به بنیاد کارخانه صنعتی عاید به استحصال نبات، روغن و بندوبست نمک آشی بین مأموریت منطقه آزاد اقتصادی کلوب و جمعیت دارای مسئولیتش محدود کلوب اگروصنعت و یادداشت‌های تفاهم در سمت‌های جمع‌آوری، کارکرد اولیه، بندوبست و فروش محصولات در سمت‌های سیاحی از جمله سیاحی زیارتی، سیاحی اکولوژی، سیاحی تاریخی و فرهنگی به راه ماندن همکاری‌ها در سمت تأسیس اساسیاسیون صاحبکاری منطقه کلوب ولایت ختلان به امضا رسانیده شد. منطقه آزاد اقتصادی کلوب میتواند در این فروم همچون یک پلتفرم مهم برای بنیاد کارخانه‌های صنعتی، برای تأسیس جایهای نو کاری، برای رشد اینفراستراکچور منطقه و بلند برداشتن سطح زندگی مردم یک زمینه استوار گذارد. نگفته نماند که این فروم در حاشیه پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است و فروم مذکور میتواند برای جلب بیشتر سرمایه داخلی و خارجی به اقتصاد کشور در سمت بنیاد کارخانه‌های نوی صنعتی، به کار درآوردن اقتدارهای نوی استحصالی و مهیا ساختن شرایط سازگار زندگی برای مردم مخصوصا ساکنان محلی مساعدت نماید. در ادامه این همایش صاحبکاران از موقع جایگیرشوی منطقه آزاد اقتصادی کلوب امکانیت‌های منطقه مذکور شناس شدند. اطلاع داده شد که الکی چند شرکت ساختمان کارخانه‌های صنعتی را آغاز کردند و همزمان ساختمان بنای معمولی منطقه آزاد اقتصادی کلوب ادامه دارد و صاحبکاران برای بنیاد کارخانه‌های صنعتی و وسیع نمودن فعالیت صاحبکاری از جانب منطقه آزاد اقتصادی کلوب پیشنهادهای سودمند کرده شد. شیرین جان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از شهر کلوب برای برنامه نوید. در کالج آموزگاری به نام خاصیت مقسوموی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سال‌های 2020-2040 کنفرانس جمهوری علمی عملی دایر گردید. رشد ساحه علم تحت توجه اساسی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته در این دوان جهتی باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی اینچنین توسعه تفکر تکنیکی نسل جوان و نورس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان نمودن سال‌های 2020-2040 قبول گردیده مورد عمل قرار دارد. ضمن همایش تاکید رفت که اقدام رهبریت کالج آموزگاری به نام خاصیت مقسوموی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی جهت برگزاری همایش جمهوری علمی عملی بخشیده به 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سری وقتی میباشد.
зикр карда шуд ки чунин ҳамоишҳои илмии амалӣ дар амалисозии иқдоми мазкур ва васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ мусоидат менамояд. ҳамчунин намояндагони донишгоҳу донишкадаҳои олӣ ва касбии миёна, Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ихтироъкорон, навоварони ҷавон иштирок ва маъруза намуданд. Дар кори ҳамоиши илмӣ ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои сарвари давлат баҳри пайвасти илм ба истеҳсолот махсус таъкид карда шуд. Бояд зикр намуд ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар дар соҳаи илму маориф пешравиҳои куллӣ ба амал омаданд ва он муассисаҳои наву замонавие ки сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд, дорои беҳтарин шароити таҳсил мебошанд. ҳукумати мамлакат барои таъмини пешрафти соҳаҳои илму маориф ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ аз тамоми имкониятҳо истифода карда ба рушди илмҳои техникаву табиатшиносӣ аҳамияти аввалин дараҷа медиҳад ва доир ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, ҷорӣ намудан ва васеъ гардонидани доираи истифодаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ аз ҷумла шабакаи интернет дар низоми таҳсилот, таъмини самаранокии фаъолияти омӯзгорон ва такмили малакаи педагогии онҳо тамоми чораҳои заруриро амалӣ гардонида истодааст. дар коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон шароити хуби илмомӯзӣ фароҳам буда, ҳайати омӯзгорон бо мақсади амалӣ гардонидани дастуру супоришҳои роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати кишвар ҷиҳати тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳа кӯшиш ба харҷ медиҳанд. бинандагони азиз, инҷо нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии Навид ба анҷом мерасад. Хайр, то дидори оянда, сеҳатманду пирӯз бошед.